Żeby še zakončili roboti na hidroizolovanju cerkvi Uspenija Presvjate Bohorodici u Kocure, potrebne je išće kolo 1.500.000 dinari. Uprava za sotrudnictvo z cerkvami i virskima zajednicami podarovala 500.000 dinari. Konkurujemy i na organizaciju Kirche in Not probujemy dostać i rozpisali sme javnu povolanku šitskim kocurcom, ali i njenim kocurcom globalno u Švece. Otvorili smo za to namenski sajt, otvorili smo u banki rachunek mamy i dinarski i devizni, z našimi donatorami potpisujeme oficijni kontrakt. Ponežeše za jubilej Kocurske cerkvi budze publikovac reprezentativna monografija, potrebne išće kolo 60.000 dinari. Povolujem každого javno, že keď má nejakú fotografiu so svjaščenikami, so molitvoh domašnjih, ne znam, šitsko to še dotika za víru i za našu parohiju, naj to skenira, či fotografija, či dokument, i naj pošlje mje na faceam@gmail.com i to še bude okremna i redakcija, še da preširujeme i to počiname teraz prežimu dok zakuri prave robic znatim. Centralna manifestacija označovanja jubileju Kocurske cerkvi planuje še za Kirbaj 2015 roku.